Mubunge wa Bore Mugambire Ndekere ni achumirite kwaririria damu ya baisigiria iria yonekete gukia mwankijo munene gatigati ka Regani Bangabana Kawira Mwangaza. Rendekere ugite thirikari ya Ngabana Kawira nitakayenyangite milioni 49 iri kwerekana gutumika kiri uthondeki bwa damu eu. Ariuga nande atori baria bariganirite na damu eu barikara na ugwana bari ugwatine bunene bwa kunukirwa ni roji ruria rwambirite kunikara kuma damu neu ya baisigiria akiuga ni kimwe gya kionaniria ati kauma Ngabana Kawira ati komba na buru na utongereria. Murandi uyo baisigiria damu rungura thirikari ya kaunti ya Meru nteresha kibirichi yayo kigina ke milioni 49 murandi buru yuwete wati mpanga akire buru na kuriaria kariba kibirichi ya mwankatha ini onto buru yuareti Ngabana Kawira ntereyi kiutata wendi buo milioni 49 tutochiona ke baisigiria damu kou inkoria kinya seneta wetu Bwana Kathuri Murungi no oversight ne jaza oju atagenda mweji one kutengo geridiao na milioni 49 batu tule akali tutochiona. Secondly nkaro Ngabana Kawira nanyi kanywa ke mwashimiwa wetu Ndendikiri Mugambi Murwithania amwekira maigone Ndendikiri Mugambi Murwithania no nkoro yetu ya buri kuringana ngugire aitete na itweraga mtoro engineer thitha yaja that area riri kwenda kuthwarithitwe na ri manage boega in engineer kwerwa boega area je na atekari nonto miundera inara tirira yonthe ri serutira ijaga gatonya naja na kinya batu kinya ri tutaka tukona mantu jaja ule yakari itukuona ndamu eje feasibility stand ya tathithirwe boega nonto akari bantu ureje batukona barabara Balto bato diorokete aja nonto lake baisigiria aja idioroke ibarabara amweje nande netwekete risk kire batwe kabenyerenge karora yakari kinyanda aligara governor kimi commission yakigora ngugitie njaga aja uju tayari nirambirire kureta risk nerenda njere nyana batakumba gwita skuru roje rwatigirwa ngete babwete kiriare roje ruritonya rukiumaraga jore okuona nande so mwanka nande batwe itwigetwe kabisa ngweka abete ngirito buru Otewomba waste a lot of millions aja ugita ngugi ya kuthukia nkurukia ura kwa kari no tukataka nande nyume kwaja uju no kuona njira ira yatigiria ntu gwita nayo niratwikira another damu yongo ore itengugi aja uju ikarija akaiti muntu ochitanaga ngugi na mwankai murandi yori ariti mubunge wa Bore Mugambire Ndekire ayomeneria na akimeneria buru tumeribwa kigina kya mwingi bure abotiagiria mirandi ya ye buru damu ingine mlikuwa majengoa huko juu 49 million ati damu ya 49 million imejengwa na siku 3. Seriously? Seriously? Sasa imeanguka, imevunja manyumba ya watu, karibu iwe watu. Tukisema maneno ni mbaya, tafadhali ndugu zangu. Antobeto loi. Million 49. Etie niva sigiria la bomboni milioni 49. Surely. Na ni untu ya tongoria Meru areo Mugambi ya bibi eto miburuba kuriana na utongoria bwa Kawira bwa Kibara kinyamwanga kire mwingi maturane na ibwa kuiteyamba ya Mugambi ati emuthi ata mwanka otero no utira Meru ikono utongoria bwa Girirwa. Alamu naniambia niwache nini? Sitawacha. Urogotekania na ule kuombera niwashe inua mkono. Ule ananiambia nisiwache tuendelee mbele inua mkono. Katwa kinyango changara loi Meru buri buje na tumete si ndio? Iripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.